abanakekelayo phambili kwamama phambili ngokunakekela phansi ngabavila lapha bengicela ukuthi nami ningithembe njengomuntu onguma ande kwathi bomama inyembezi zikamama umama engakhala kathi uMancube ngabe khalelani ake niyemuza ukuthi ufunani nimnika kufuna bakithi inyembezi ayekele ukukhala kodwa umuntu ongubaba engakhala abantu bamthatha ngoba umuntu ongubaba kodwa uyadilika umuntu ongubaba bamthatha ngingakhulumi kubi ngoba abantu asinyembezi ubaba kuvela ukukhala kwakhe bakukhangela ngezinto kodwa umuntu ongumama engakhala kanti umnike nini bakithi kathi kungabe kuyini so ndithembisa bobaba labomama ukuthi izikhalazo zenu ngicela lingethembe njengomuntu ongumama ngizazisa kubaba uED njengoba ziyizo ngicela lingithembe njalo ukuthi ngizaziletha njalo futhi zinjengoba ziyizo kuthi siza kuphiwa ngizakuletha kunjengoba kuyikho ngicela lingethembe bakithi njengomama liyakwazi ukuthi umama vele uyekwazi ukuronga athi bomama ngabe nokuronga